الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنهم إليه تحشرون صدق الله مولانا العظيم. مردم مهمان نواز و دین دوست و مردم شریف نگور و کل منطقه که در یه محفل شفیعانه و مجلس حضور دارند، قبل از هر چیزی الله شکر به میسر لازمند و مقدمند از هر کلام و سخنی که ما رب العالمین شکر بجا بیارن و خدا سپاس گوشن که الله من شما را توفیق داد شفیع شفا در یه شهر نگور در مسجد جامع شهر به الله ذکر و الله یاد و تذکره و راه و طریق آخرت تا من و شما را الله تعالی شفی مشغول کو بوتی لطفا و بوتی فضلا. و بعد جا داری که من بنده تشکر کنین از همه شما تک تک مردم عزیز از برادران و خواهران براسان و تیبراتان و گوهران و امام جمعه محترم شهر نگور جناب مولانا عارفی وفقه الله و سلمه الله و اعضای محترم شورای شهر و بخشدار محترم نگورو
و معتمدین و ریش سفیدان و اقشار که شما یه نشست را شفیعاً ترتیب داد و یه مهمانانه که شما خدمت ها یحتگند محبت و کرد و مهمان نوازی و که ما تک تک شما شکر گزارم. شفیع برای هم بنده و شما سعادت بزرگی، البته من اول برای من جنده سعادته و بعد برای همه شما. برای من سعادت ایشه که من در هم محضر شیخ الحدیث حضرت مولانا چابهاری حفظه الله که پایه علمی بزرگ و شخصیت علمی در نه در منطقه بلکه در کل کشور و من هم شما خدمتان و هم حضرت مولانا ہے برای یہ بندے ناچیزہ باز اسی نعمت بزرگ و توفیق بزرگ و همچنان دا علماء شفیع منطقه کلن حضور دارن. امام جمعه محترم نوبندیان انت، امام جمعه مولانا ہے نامہ سے کی بیوش ہو گئے سنگانی، مولانا سنگانی ہے. امام جمعه محترم پلان حمد حضور داری مولانا یار محمد و مدرسین ارشد مدرسه جامع الحرمین ده هستند که جناب مولانا البته گرد مولانا همکار ده که مولانا امیری هستند، مولانا عبدالواحد هستند، مولانا اسلام دوست هستند و میں همکاران بسیار گرامی که بعد حمد مال ہمیں منطقان جناب مفتی صاحب مولانا محمد قاسم، دکتر عبید اللہ، ماشاءاللہ صف علماء یہ طرف آئے. امام جمعہ محترم مسجد جامع صدیق زہی ہیں و ہمیں یہ بزرگان شفیع جلسہ ماشاءاللہ جلسه بسیار سنگین ہیں. هم حقیقتا برای بنده فرصته، هم برای شما عزیزان فرصته و من درخواستون شوتی ربا همیشن تو امید و هم همیشن که الله تعالی شفیع بوتی فضل رحمت نازل کن که بزرگتر از همه رحمتان که یہ شفانتا الله نازل کرتا و یہ همه بزرگان من از کو ایده هستن و کجا معلوم که شفیع الله فرشته هم همی جلسه هیتا بیان و همه حدیث که وعده حتی که وقت یک جمع نندی تو الله یاد و الله ذکر مشغول با فرشتان و حسار کنا و منی امید همیشه و انتظار شوتی ربا جلیلنا و عظیمنا همیشه که ای رحمت فرشتہ مارا ہمراہی کرنے یہ جلسہ ہے تہا واللہ الرحمت مما جلسہ ہے تا شفی نازل بھی وما تشنان اللہ تعالی رحمت ہے ونیاز مندن فوتی رب توجہا وائی نظر لطفا. اذا مولانا عارفی ماشاءاللہ صحبتہ یہ کرتو و چیزی که مولانا در رابطه با یہ طلبه کوچک و بنده ناچیز گوشت مولانا حسنیتتان تو مولانا وتی محبتا و الا من وترا مشتاق مولانا کلام و صحبت نگیندی دوستان ایدا بخشتار محترمه صحبتی کرتو مولانا هم صحبتی کو اخیران و شاعران ماشاءالله سرود داشت جوانینو الله تعالی تلاوت قرآن همه الله تعالی بوتی بارگاه قبول کن. من جلسه که مولانا نشته چون مولانا اولا که هم با من خبر مشکل بید، دوم من هم مولانا مریض تو علیل و من
سخت میبینی سرا که محبره طولانی کنین و یا باز آوردین. البته به نفع شما هم تمام بید که شاید شما را هم همی پسند بید که خبر مختصر بید و لحاظا من شش دعا لوٹینم شما مولانا ها و همشه شما که اللہ تعالی آ چیزی که آئی رضامندی آئی خوشنودی حاصل بید ہمارے اللہ تعالی اپنی زبان ناقص نجاری کم انہی فکرہ بیاری ہم شمارا فائدے کی برسی کی گھر میں تا نشتو و ہمانا فائدے کی برسی تو آت واللہ تعالی ہر کسی کی جلسے تا بہر نیتی ہاتا آئرہ اللہ شی جلسے برکاتا و خیرہ بہرمان بکر دے نی عزیزان من شما آیا و شما خدمتا آیه تلاوت کو چند آیه شا سوره مبارکه انفال و سوره مبارکه انفال سوره که الله تعالی جنگ بدر تذکرها را به سوره تا تقریبا ده حد مفصل کرتا و شاید ایچ سوره قرآن جنگ بدر را اینکه تفصیل نداتا که سوره مبارکه انفال در رابطه با جنگ بدر صحبت کا و الله تعالی توهین فیروزی در جنگ بدر نصیب کند و انچین فیروزی که یسرا نویسندهان کارشناسان و خبرهان تاریخ انون نتوانتا آرن که باید و شاید یشه جنگ بدر پاچ کنن و آئی همه ابعادنا بررسی کنن و آئی منفعتا برای اسلام و قوتا برای مسلمین شاید آرن که حق انته منی اندازه نرستگم برای کن هر کسی یک گوشه راش جنگ بدر بها بیان کرتا و هر اندازه تذکرش کرتا هر کسی وتی نظر را بیان کرتا ولی وقتی که قرآن انسان وانی متوجه بی که اذا توهین الله تعالی لوٹت که یک توهین تاریخی به وجود بید و اولی جنگت که الله تعالی اسلام را به عنوان قوت مطرح کو و الله نشان داد که گو دین اسلام لوٹی تکمیل کن الله نشان داد که گو اسلام آئین و نشان داد که گو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہرا نشان داد و گو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جماعت آئین و آچیزی که در جنگ بدر اصلی فیروزی نقطه من شما خدمتا برای تفسیر و آیه لوٹیم کنی شما خدمتا مطرح کنی یشه که جنگ بدر کل فیروزی به چیه تا خلاصه بود کل فیروزی به اطاعت تا خلاصه بود صحابه رضوان الله تعالی مجمعین با دل و جان از خدای پیغمبر اطاعت کرد هیچ کسی نگو یا رسول الله یہ ما 313 نفران جنگا ہمیں نہیں آتا تھا یہ آتا تھا کہ کاروان را جلوب گرن دیمه گرن تو انتقام گرن ابو سفیان کاروانا نہیں آتا تھا کہ وہ 1000 نفر جنگجوی مسلح روبرو بیا و نہیں آمادگی رش داشت بلکہ یہ شان پر دیگه مقصد یہ آتا تھا اللہ دیگه چیزی رہا و برابر و اذا آ چیزی کہ صحابان نشان دا کہ اللہ رحمت پہ جوش آتا والله پرشتهانا با حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابه نصرت دیم دا منی عزیزان کل خلاصه بی در اطاعت صحابان و حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم من یک عرض شما خدمتا نقطه دهرین که علماء اشرا شمن بهتر از آنان آیشه که اذا بدرتا محمد رسول الله و در میدان تی و که به سمت فتح بیت المقدس و فلسطین روان حضرت موسی یہ ہم حبیب خدا ہیں ہم حبیب خدا ہیں و
वो दा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम را आई قوم جواب کو کہ واجہ میں وسا نہ رسی میں دست نہ رسید کہ من ما گوری کافران جنگ کنا. یہ امالکہ ایشان دارے قدرتان دارے توانائی امکانات داران. ما بنی اسرائیل کے وہ حضرت موسیٰ ہو رہا مارا چیزیں میں دستانے وشت ما نتوانا جنگ کنا. و اللہ وشتش تبرا تو خدا برایت یعنی خدا ترا کمک کتا جنگ کر میں وسے کاری نہیں. فاذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون. ما نشتگا فتبو بیت المقدس فتبو شام ما داخل بیا. ہما اللہ یہ ہما اللہ کے حضرت موسیٰ نصرت کو وہ دا بنی اسرائیل غورتا اطاعتش کو استار جت میں دریا وہ دا 12 را دریا اتا جوڑ بو و بنی اسرائیل اللہ نجات دات و فرعون غرق کو ہما خدای. ولی اذا وقت یہ ہمارا رشدات اللہ ناراض اللہ وہ حضرت موسیٰ کو اللہ یشاہ کو ما یہ کاری کنان تو وستغمک بری قوم نادانی و آتانا اہل قوم تغمکن و فریشان من. درود ختم کرنا. منی یقین کہ اگر صحابہ اطاعت ما کرتن حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہما سہل پیش بود کہ برای حضرت موسیٰ و قوم پیش آد. ولی صحابان چی وشتن وقتی آن حضرت مشورہ کو وشتے اے صحابان وہ یا رسول اللہ تش ہما مشورہ زانتش کہ آن حضرت کہ مشورہ کن نگران ہے کہ بارے ما چون کنا. وشتے تے یا رسول اللہ تدستور دے ما بے دریاہ تا حملہ کنا بے دریاہ تا ہوتی سوارو پیادے گانا داخل کنا. ما تی دستور منتظران و ما یک کی گوشت کہ ما نغلا نتاہاس کے گوشتے ما اصحاب حضرت موسیٰ نان کے نیم راہ حضرت موسیٰ ویل کنند گوشم فاذهب انت وربک فقط. ما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ما مروچ یا میران یا ماء میدانا وشتا تا آخرہ وشتا صحابہ پا مرگا وشتا تا پا جنگا نا پا مرگا. کلمات صحابہ رچوتی زبان آؤ کہ اللہ بہترین رحمت پہ سریش بھی واشا حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ چلان سہر بود شا خوشحالیا کہ گوشتے بلکہ انار آپ شواجہ رخساران سرا زیرت. واللہ یہ جماعت ترا قویل مومنین صالحین نیکین بے نظیرین جماعت تے ہمت رو ارادہ رکھ دی اللہ نصرت کو تی حبیبہ و حبیبہ دعا کو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم و اللہ شان نصرت کو 313 نفرے کہ بارہ ہاتا اوان تعداد بے 1000 نفر سر فائز بوتن کامیاب بوتن. 70 نفرش کشت 70 سران مکہ کشک بود و 70 نفر دیگری اسیر کو یہ ہم سے بزرگیانا مکیتا زنجیرش کو بستش نستفادنا و اسیران شعب مکہ. مردم مکہ سیر پروشت کہ مردم مکہ قوین مردمتن قوین قومیت قریش و حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقابلہ وشتتا تا. دنیا دست به دهن گفت. دنیا حیران بو دنیای آزمانہ حیران بو کہ یہ چه سہلے پیش آد یہ چه کاری بود و اغلا جوڑ در نئے بے اغلا نگنجی بے عادتا نگنجید کہ یہ چون فیروز بوتا. مسلمانان عزت بالا شد مسلمانان قدرت بالا شد مسلمانان حرمت بالا شد و کفاران ذلیل بوتن. ولقد نصرکم الله ببدر و انتم اذلة. الله شی شما اذلها معنی شما قلیلتو و شما کمتو شما جماعت کوچکنا شما اذلة معنی که ناتوامتو. الله شما را توانایی دا قدرت دا شما قدرت را دنیا قبول کو شما توانایی را دنیا قبول کو
دنیا به صحابه ادای احترام کرد به آن حضرت که شما چه قدرتی و رشادتی نشان داد. من عزیزان، یه فیروزی چه نتیجه بود؟ یه نتیجه اطاعت خدا و رسول نتیجه به پروردگاره که منی جان جور کرد شما هزاران بار من برای سوگنده که هیچ قوت برای هیچ ملت حالا نبودا و نبید برای هیچ ملت قوت بالاتر سیشی که خدا و رسول اطاعت کن اقویه بید. آئی چرا؟ منی عزیزان، شما بگوشه امریکا صاحب اتمه، روسیه اتم داری، هنو یه قدرتن گردن قدرت اتمی دارن، سلاح دارن، تانن دنیا هم جنن. ولی منی عزیزان یہ قدرتشان تمام اسبابان و کسی که خدا و رسول اطاعت کن، ملتی که خدا و رسول فرمان با آئی اتصال گو قدرتی که مافوق اسباب اتم فرای چیزی نه، امریکا و اروپا فرای چیزی نه، دنیا فرای چیزی نه. یک چمه همی اندازه که چمه ما پاچ کنن و دواره بندن همه دنیا اتم فنا کن. آنچه قدرتی دارید که یہ بدبختان قدرت نہیں، شان بیچاره دان، شان بدبختان، شان در معرض خطران، در معرض نابودیان. اگر یک آنی اللہ تعالی شان تکانی بدن، دقیقه نه چند ثانیه تمام نقشه های دنیا اللہ تعالی و خاکا یکسان کن. اگر بلوٹی کره خاکی چسکن دیگه کره بیاری، دیگه مخلوق نوکم بیاری، فرای آنه، فرای اراده. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. امر وقتی ای صادر بی، اراده صادر بی آبید. ولهذا یہ سروران گرامی بالاترین قوت ملتانه، حیات ملته، زندگی ملته، شرف ملته، سربلندی ملته، عزت ملته، همه گوچی ہیں وہ خدا و خدا رسول اطاعت ہے. ہمیں مسئلہ را اللہ تعالی دا بحث کرتا و صحبت کرتا و آخری آیا ہمیشت کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اللہ شہ مسلمانا ہر کا خدا و رسول شما را به حیاتا، آ چیزی که شما مایه حیات، شما مایه شرف، شما مایه عزت، شما را خدا و رسول دعوت ده شما اطاعت کنید، اجابت کنید. شما شمیشی کو حیات رسید. میری عزیزان، مردم عزیز نگور، مردم عزیز منطقه، حیات مشمع به الله احکام نتاید، الله فرمان برگ بی، الله امر اطاعت بی، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دستور اطاعت بھی حیات مشمع میشیدتا ہے، زندگی میں گو بیشی چرخی. منی عزیزان، چه بسا زندگیان که زندگی نهان، ذلتان، خاریان و بدبختیان. حیات منی عزیزان، زندگی مراد زندگی با شرف، زندگی با شخصیت، زندگی با کرامت، زندگی با عزت، زندگی طیبه، حیات طیبه و پاکیزه. یہ حیات طیبه و پاکیزه یہ چرخی به خدا و خدا رسول امر سرا و اطاعت سرا. هرگاه ما اطاعت کو فما مشکل ما اطاعت کو، فما سختت ما اطاعت کو، فما آسانت ما اطاعت کو. در هر شرایط ما اطاعت کنن، خوشحال اطاعت کنن، مریضا اطاعت کنن، سالما اطاعت کنن، غنیا اطاعت کنن، فقیرا اطاعت کنن. در همه حال ماشاءالله دستوران وقت اطاعت کنن بوتی استطاعت اندازه ها الله راضی بید. وقتی الله راضی بید زندگی راحت کن، دعا اجابت کن، فریاد رسی، حمایت کن، کمک کن، حفاظت کن، ش فتنه نجات دادن، ش بلا نجات دادن و مصیبتان رفع کن. الله تعالی ملتانه در طول تاریخ شما قرآن عظیم الشان بوانه تلاوت کنه،
و قرآن عظیم الشان کتاب چه زیبای کتابه، چه بزرگ کتابه. ملتان سرنوشتان قرآن جاهای مختلف بیان کن و ہر جائے یہ مناسبت تا ہم آیاتان و سورہ یک چیزی اللہ ذکر کن. و یہ قومانا قویانا طاقتورین قومانا خوشنامین قومانا تاریخین قومانا وقتی که دستش به نافرمانی جد و خدای فرمانش نبو، پیامبر وقت و زمان اطاعتش نکوتی، پیامبران اطاعتش نکو، الله یہ قومانا چون جد و چون خار کو و چون ذلیل کو. فرعون شما سیل کنید و حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ صاحب عصائن، نہ لشکری داری، نہ سپاہی داری، نہ سلاحی داری، نہ زری داری، نہ زوری داری. منی عزیزان حضرت موسیٰ اللہ پیامبر ہیں، اللہ پیام رسان ہیں، اللہ کلیم ہیں. اللہ مستقیمان کو حضرت موسیٰ کلام کرتا، خبر داتا بدون واسطہ. و دامن طور اللہ را کتاب کو نبوت داتو دے مدا میں فرعون. واللہ تعالی ہے حبیب و محبوب حضرت موسیٰ. شما سلکنے حضرت موسیٰ کجا بعض لحاظ اسباب و فرعون کجا ہیں کہ ادعائے بعد کو کہ من بالا ترین ربون و فرعون سرنوشتہ سلکنے کی چوم. فرعون وطرہ نابود کو وطر جنائین وطی جنود آرہا کہ اللہ تعالیٰ شی کہ من فرعون گو لشکر غرق کو گو لشکر غرق بو. منی عزیزان واتبع بو و فرعونیان ریسکن بوتن تمروج. شما سیل کنے قوم صالحہ کہ وقتی در مقابل پیامبر خدا حضرت صالح واشتاتا و صالح تحدید کو و معجزارش دستبرد کو و لوٹتا حضرت صالح ہم کشند. اللہ صالح قوم را چون جد حضرت صالح ہے و یہ قوم را بھی تاریخ کو تاریخ بد اللہ پریشی ہے. یہ قومان اللہ عبرت کو پا دنیا قومان و یشانا اللہ رب العزت ریشہ رگوہت ایشان شبنا شان نسل منقرش کو شان نسل قط کو و یشان نسلان نہش کی دنیا تجاری ہے. یہ چیزیں ابن عزیزان یہ اللہ نافرمانی ہے، تمرد انشاءاللہ تعالی احکامان. یہ ابن عزیزان غفلت نتیجے، یہ نادانی نتیجے، یہ بے منطقی و بے خردی نتیجے، یہ حماقت نتیجے. کسی کہ اللہ فرمانان سر پیچھے کا منی عزیزان اغلى گوشی کیا انسان نادان ہے مردم. اب اغل اقتضاء کن کہ فرمان برداری بیش رب العالمین. یہ قومان تاریخ موجود ہے منی عزیزہ و یہ قومان ہم تاریخ موجود ہے دنیا تا کہ وقت آوان شا اللہ اطاعت کرتا، شا خدا رسول اطاعت کرتا. قبل از اسلام شما زمانہ گئے پیامبرانش اطاعت کرتا و تی زمانہ گئے. اللہ یہ قومان چھ عزت داتا. قومان ذلیل بوتگا، بے تاریخ بوتگا، ناشناس بوتگا. اللہ وانا دنیا تا معرفی کرتا، اللہ وانا عزت را دنیا تا بلند کرتا. اوان اللہ تاریخ داتا. گشنک بوتگا اللہ وانا سیر کرتا، ذلیل بوتو خار بوتگا اللہ وانا عزیز کرتا. اللہ اوانا سرنوشت را عوض کرتا و تغییر داتا. و یہ دنیا شما بررسی کنے یہ قومان حالات قرآن تاہم شما گیرے کئے، تاریخ تاہم گیرے کئے. شما صحابہ اسرا و زمانہ گا سیل کنے صحابان قیتاً و اللہ تعالیٰ وانا بے کجا رسے. یہ صحابانا قبلا کسی درست نکو منی عزیزان. یہ شان قط پرستی تا مشغولتا، دین بلد نہتا و نزانتش. اما وقتی کہ اللہ رب العزت وتی حبیب آرہ خلیل آرہ محمد امین صلی اللہ علیہ وسلم آرہ دھیم دا و یشان بے حضرت رسول قدم انکبتا. یشان حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت اختیار کو، فرمان برداری اختیار کو. اللہ آیاتنش محکم گبتو، مضبوط گبتو، یاتش گبتو، وانتش نمازانتا و قرآن تلاوت کو. اللہ رہتا وشتاتا و پا اللہ دین حمایت سری نباس و آمادگیش کو. اللہ یشانہ چکری عزت عنایت. صحابہ عزتا شما سیل کنے کہ
روچه سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ یک جایا وشی من ایده هشتر چاره تی منطقه تا و شطرانا وتی پسه هشترانو چاره تگام و مروچی وشی الله تعالی منا یہ روی زمین حاکم کر دیتا माशाअल्लाह बस करो जज़ाकल्लाह तकबीर में काफी है फरमाइश को माँ ये इज्जत हजरत उमर फरमाइश को इज्जत इस्लाम है बस ये इज्जत इस्लाम है इज्जत के अल्लाह मरूची दाता खुदा न कर दे बस अगर माँ से इस्लाम बरगर्दन माँ हम हुश्तर चरानंदे में बोले ये इज्जत दीन इज्जत है ये इस्लाम इज्जत वाह इजाफा भी कि ये इज्जत ये इताअत इज्जत खुदा या हबीबा अल्लाह रसूल अल्लाह कुरान इताअत को व अल्लाह ताला ये इज्जत रवाना दा ये बिलाल हबशी قبر بالشام من يزيزان بلال غلام اسمه उसके तो जाने صحابه ने غلام حضرت رسول صلی الله علیه وسلم غلام ان الله چه عزت دنیا ایتا داد چه کی ایشان حرمت الله بالا بو کجان شاهان ایران انوشی روان که معروف به عادل و پادشاهان معروف ایران و پادشاهان معروف دنیا کجای آوان عزت و کجای یک غلامه ش غلامان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زر خرید اینم غلامه اصلی اینم غلامه یہ نہیں کہ منی عزیزان شما دیما غلام هاتانو آنگور خدا بزن که چی بوتا اصلی تا اما یہ غلام اکری ارزشی اللہ اشرا داتا اکری محبوبیت بدلانت ہے کہ اگر مروچی وشم بلال ہاتا بری منطقہ ہمیں مردین و جنین حملہ بران چنک مردم تلف ابید استفاد چرا کہ ما بلال آپ گنن حضرت رسول یادگارن حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم معزنن ای غلامن و یک غلامی را اللہ ارزش داتا یہ ارزش چی ہے ارزش منی یہ ارزش یہ اسلام حضرت بلال تا آخر پوست نگب مقامی نگب آئی مقام حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم معزنیت تروچی کان حضرت حیات داد و بعد بشام شد و گوشت مدینه منوره تا تابا نیاری کہ خدا حبیب مکن و ہمو زندگی گوازن ہمو دی وفات کو اللہ ایشان چکری ارزش دمید مروچی شما سیل کنی 1 میلیارد و 700 میلیون جمعیت مسلمانان کم و بیش بیان بھی یہ تمام مسلمانان دل اتحاب بلال محبت موجود حضرت رسول صحابہ محبت موجود ہے آئی اہل بیت و آئی فرزندان محبت موجود ہے چی محبت مسلمانان نسبت پریشان دارا پچی محبت دارا چو ایشان جوانی مردم ہوتا گا ایشان خدا و خدا رسول اطاعت کرتا فرمان برتا بندے وفا بوتا گا وفادار بوتا گا بے خدا و رسول و بے وفائی نہ کرتا منی عزیزان یہ اطاعت نتیجین یہ اطاعت خدا و رسول مایه حیات در دنیا تا مایه شرف در دنیا تا و مایه حیات در جنت تا و آخرت تا ودام الله تعالی یشان باب بهشت ببرکت اطاعت تا و ود زنده و زنده و زنده و جاویدا وجهنميا الله شيء لا يموت فيها ولا يحيا نمرتقا نزندقا برای شيء جهنمي ودا عذابك الشان وعذاب تحملكنا مني جوانان مني عزيزان مني گهاران مني توارا داران مروچ مسلمان پچی دنیا تا سرگردان مروچ مسلمان پچی کو بمبست مواجه دنیا تا مسلمان کو قحط روبروین مسلمان کو مشکلات اقتصادیہ مسلمان کو مشکلات سیاسیہ مسلمان کو مشکلات اجتماعی کو مشکلات فرهنگی کو انواع مشکلات مروچی وتی دب پاچ کرتا پا مسلمانا بلاہان دب تمام پاچ بے مسلمانان نہیں مگا مسلمانان کشگ با مسلمانان منزلو لوگا ویران با شہران ویران بھی مسلمانان وطرا کشید و دشمن آمیان کو پیش رفت تری سلاحاں بے مسلمانان سر حملہ کنا جائے افسوس ہے
मुसलमान برای یکدیگر راه بندی سنگر بندی تو فتان که دشمنان وتی سلاح قدرتان با کنه مسلمان سرا که شما وطرا بجنه وط شب برزگ همه کاین جنند شما وطرا کشه ما هم شما را کشن و پچی مسلمان به حالت اتای منی عزیزان یہ هیچ تعلیل دنیا اتای هیچ سیاست مداری ابر قابل قبول نہیں یہ تمام خبران و کارشناسی هم به دیوار آورتا یہ کارشناسی منی عزیزان تنها و تنها یہ کہ مسلمان سے اللہ غافل ہوتا مسلمان سے اللہ دور ہوتا مسلمان اللہ رنجنتا والله ناراض والرای هل تنا و تنا یحکی وایش که مسلمان به اسلام برگردی به خدا برگردی مسلمان توبه کن و مسلمان الله احکامان تک تک پای بندی مسلمان نماز برپا کن نماز آنے تک دین پایان تو اساسا مسلمان مرچی کوتاہی کن عزیزان جای حسرت ہے جای افسوس ہے گائے دل جوش کا ومن سے منندی انسانوں گریت یا اللہ یہ مسلمان یا اللہ یہ جوانے مسلمان یہ مسلمان نگور چونے جوانے مردمان یہ چابہار مسلمان یہ زاہدان استان مسلمان شما استان تسہیل کرنے چکہ نماز کذا صبح وقتا چکہ مردم ہوتا مسجدان پانادا مسجدان پانادا یا تا منزل خرید کرتا پر قیمت گزا چابہار مسجد جامع پانادار کسی لوٹی ہوتی لوگ خرید کم بے ہوتا کائیں تو دا قیمت گزا مسجد مکی پانادا کائیں پر 2 برابر 6 برابر قیمت خرید و بغیر سے مرکز اشارہ دیگه هیچ جای اشاره زاده که زمینگران نه مردم آیان که ما زبان نماز وانا میں چوک دار سوانه ہے مدرسہ اما رمضان خوب نماز وانم بعد سے رمضان گار با معلوم کجا روان این گونگا مسافرت روان گو مسجد فدا فراموش کنم روی مدتی که مسجد فاصله بی دوارگا نه مسجد و یا اللہ یہ مردم بند قبری دارید ایش میرید و جنتی او دا آماده نی من گاه ماشی عزیزان کسی شما را گوشته جنت نخیر چه جنت خبری نیه عمل لوٹی جنت عمل لوٹی جنت مہریه داری جنت قیمت داری جنت مجانی ہر کسی شماری گوشته که موجود ہے فریب داتا منی عزیزا جنت اشید اللہ اشید که شما پوتی عمل امیرا سے تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون الله اشید شما کو عمل امیرا سورت ملگاہی نکتے منی زینا کہ من اشید کہ ما مسلمان به ما حالت رستگا کہ بلا تشبیه ہمیں اہل کتاب آخرہ کہ توانایش عمل شوان دستا شد هنون نشته تو آرزوی شکو وش ولی یهود الله پا بهش جنتا پا جهنم نبا لن تمسن النار الا ایاما معدودات یهودیان کو ما خدای دوست هنو مسلمان هم ہمیں تمنا کہ مسلمان واقع نبی نماز بانی چی ما بهشتیم ما جنتا روان یک روز من یک خاطره منی ذهنایت که یک زنگ جا تو من سوچ کو که فلانی تو گوشا فلانی شو پا بهشت من حیران بودم که چیه من گو فلانی کجایی گوشی فلانی شو تا پا بهشت برتشی فلانا جا دفنی کو شو پا بهشت من گو یا اللہ ایری بهشتی که هر کس بریش بهشت رو گوڑا میشه آدرس ما را هم ده تا ما هم رو پا می بهشت فلانی من گو تشو کجا زانه که شو تا بهشت تازانه خدای پیغمبر دیما حضرت رسول مهاجری را تعریف کو یک بیوی ہے کہ ہمیشہ نے منزلہ تو ہمیشہ نے براس قرار داتا تھا حضرتا گوشت کہ فلانی وفات کو گوشت فلانی شد پا بہشتا آن حضرت کو تشک کجا زانے کیا بہشتا تھا آن حضرت فرمائش کو من زانے کہ منی جا چو نبید گو من خدا چه برخوردے کن تو گو شما چه برخوردے کن یہ پردے غیب ہے ہمارا کجا معلوم ہے کہ شب پا بہشتا ماشاءاللہ ایک دل جمع میں مردوں کے روم پا بہشتا منی عزیزم ترسن شیشی کہ بجائے بہشتا خدا مکن سرن دیگه جایب کبی بڑا چون کنا برگشت نداری منی عزیزم عمل لوٹی منی عزیزم توبہ لوٹی نماز شمی پایه دین شمی رکن اساسی دین
و نماز چیزی که نظرت گوشتر کسی موانی کافر بی. حدیث بخاری شریف ہے، حضرت مولانا میں دا تشریف داری شب روز طالب علم تکرار کنن که هر کسی که نماز را ترک و حدیث تحت که کافر بود. یا الله. امام احمد بن حنبل یک کشور امامان بزرگ اهل سنت ہے، ای اعتقاد ہمیشہ کہ نماز ہر کسی ترک و کافر ہے، ای فتوہ ہمیشہ. حالا یہ دیگه بزرگان تعویل کرد، تعویلش کرد که مشما نجات گرش کفرا و تعویل ماشا حدیث و ظاهر لفظ همیشه حدیث اشتارده خطرناک. منی عزیزان نماز قضاوی مردمان نماز معمولی یک سال دارالفتاء زاهدان امریکا سوالش کرد که اده مسلمان بشن نماز اختیاریه، کسی نماز لوٹی بوانی موان سوچش کو کہ دلیل چاہیے کہ نماز ضروری ہے. وما مارا وشن و یہ تبلیغات بعض کشور نماز اختیاری نماز لوٹتے بوانے یا موانے. و یہ عقیدہ یہ گروہ بوتا دیما گزشتہ نام مرجعش وشتا اہمی بوتا کہ عمل وشتا کہ اصل اعتقاد درست بھی ایمان درست بھی بابا عمل درکار نہیں ہے. ولی اللہ قرآن تا عمل ناماگی. ہمیں مسلمانان اتفاقا نظر دارا منی عزیزان کہ ایمان تنہا پا نجاتا کافی نہیں، اعتقاد تنہا پا نجاتا کافی نہیں، اعتقاد و عمل ضروری ہے و قرآن تلاوت کرنے ہمیں چیزا گوشی. ولہذا منی عزیزان آج چیزیں کہ مروچی مشکل موجود ہیں، موشما مشکلات دارا یہ سے کہ عمل تکوتا ہی ہے. نماز وانگا نبی نماز انا موشما باید اقامت کنن، نماز باید وانگ بھی مسلمان باید مچن پہکان. مسلمان شیعہ بھی یا مسلمان سنی بھی باید نماز پڑھیں، چون ہم شیعہ نماز فرض ہے، ہم اعتقاد داری کہ نماز فرض ہے، ہم سنی معتقد ہیں. ہیچ مسلمان نے دنیا تا کہ نماز لازم مزہ نماز زکاة منی عزیزان زکاة امیر مثل نماز ہے ضروری ہے، رکن دین ہے، پایہ دین ہے. مروچی پایہ زایہ بھیا منی عزیزان مروچی احکام اسلام ہے ادا نہ بہن مردمان تمام من غم و ہم منی عزیزان مروچی معاش سراحات مستقر نانے سرا فکر نانے فکر معاش مشغلہ کاری تا مزین گرفتار ہے و چنان ہمارا مشغلہ کاری گرفتار کرتے کہ بیاد قبر نہ کفا، بیاد حساب و کتاب نہ کفا، بیاد آخرت نہ کفا. دنیا تمنی عزیز مخلوق موش میں دلیتا جا پیدا کرتا، خالق محبت نہیں، حضرت رسول محبت کم ہے، قرآن و اسلام تعلقات ضعیف ہے. نتیجے پریشانی ہے، نتیجے بمبست ہے، نتیجے نگرانی ہے، نتیجے یہ ناکامیائی ہے کہ من عرض کریں مروچی عالم اسلام و جہان اسلام با ہم مواجہ ہیں. یہ نتیجے یہ ناکامی ہے. اگر مسلمان برگردی بے اسلام تنار راہ علاج برای جہان اسلام مسلمان بھی مسلمان وابستے امریکہ میں بھی وابستے اروپا میں بھی کہ مروچی اکثر یہ سران کشور اسلامی متاسفانہ وابستے شرق و غرب، وابستے یہود و نصاران بجائے اسی کے وابستے اللہ بیان، وابستے محمد الرسول اللہ بیان، وابستے قرآن بیان، وابستے دین بیان. وطرہ بے خدا بندان بے خدا توکل کنا مروچی توکل ہر ایک کے بھی قدرت اس طرح کرتا کہ مارا نگاہداری ایک کا. یہ بدبختی عالم اسلام ہے، بدبختی جہان ہے. مروچی ہمیشہ اعتقاد نہ مانتا بے اللہ سرا، اعتقاد ضعیف منی عزیزان. وما باید اعتقادنا تقویت کنا والدنیا باید بزان کہ تنہا رائے نجات و رائے حل برگشت بے اللہ سبحانہ و تعالی. بہرحال کشورہ آپ گاہے قرارداد امنیتی لوٹن امضا کنن و قرارداد معاہدے امنیتی کنن کہ وتی امنیت ماشاء بابا شما امنیت یہ شنت وانن دنیا شما تامین کے شما امنیت اللہ تامین کن و شما اگر بیگانہ قرارداد امنیتی ببندید شما ملک دچار آتش بھی تفرقات.
مسلمان تحمل کرتگا نکنن، شما با بدبختی مواجهه، شکست وره. مسلمان برگردی به خدا و رسول و اطاعت کن. مروچی منی عزیزان، الله موجود، محمد رسول الله به ملاقات رب العالمین شتا و دنیا شتا خدای رسول، ولی ای تعلیم موجوده، ای سیرت موجوده، خدای احکام موجوده. و مروچی قرآن مارا توار کن، قرآن مارا ندا کن، مارا صدا جن قرآن عظیم الشان که اطاعت کنش خدا و رسول. نماز بانه، زکات بده، نیکین اعمالنا اختیار کنه، اخلاقنا وتی جوان کنه. خدا و خدای رسول تواری پدا ما و شما نرون. قرآن گوش نکش مسلمان، ش قرآن مروچی بیگانه، قرآن نزان و ش قرآن اطلاعاتش نداری، ش الله احکامان چی بلد نی مروچی اکثر مسلمان. خدای دستور نزان اسلاما شی در حد نمازا فقط بشی، بلکه دین تنها تو نمازا ہوتا، در حالا که دین یہ وسیع دستوری پا ما و شما ہوتا. ہنچین دستوری که مشوع 24 ساعت زندگی آتوان کل فرامگی و در تمام شؤونا یہ دین اسلام و شما رہنمائی که ہدایت کا ازدواج کنن، چون کنن، کشاورزی کنن، دامداری کنن، تجارت کنن، کلیت زندگی اسلام اسلامین و دینین حلالین پاکین جوانین من شما رہنمائی. یہ اسلام کامل نظام، کامل قانون، کامل زندگی ہے. ما و شما را نشان دن جوان زندگی ہے، ہنچر زندگی ہے کہ ما و شما را گو اللہ نزدیک کا به جنت رسینی و ما شما را به سعادت رسینی. منی عزیزان، اللہ و اللہ رسول اطاعت بھی، اللہ و اللہ رسول فرمان برداری بھی. ما باید توبہ کنم منی عزیزان، برگردم به پروردگار. من مروچی ہما جلسے حتت ایک جائے من ہمیں عرض کو کہ زی ہم حضرت مولانا خدمت تھا، بلے ما دیما در بوتن چابہار تسنگان شتن در یہ مسیرہ یہ حج نہ باغ مادیس نہ مزرعہ ہندیس. یا اللہ گوشتے بہترین زمین کہ مروچی من گوشت اگر شما دنیا ایران کل وجب به وجب برب گردے، شما زمین باہو کلاتو دشتیاری ہو یہ منطقہ زمین شما جائے دیگا نتوانے پیدا کر. یہ زمین طلا ہے، جواہر ہے، ولی حیف کہ حشک آپ ایک نداری زمین وہ زمین سے کجا ودا گل دو صدہ یا 100 جائے دارم بندن تے یہ 100 ہما ہوتی جا لگا ایک چیزی رہا تو ہم اور ابکا اور باز کا آپ باز بھی تو آپ یاری کرنا ولی دشتا سے کجا آپ دیا من زی کمو دستون من باز من متاثر بودتون و وستی یا اللہ مدعی بود یہ زمین یہ مردم کچھ نہ گا، یہ مردم مشکلات داران اقتصادیت داران. یا اللہ کہ یہ زمین آباد بودتے ایشان لاف سیر بود، ایشان مشغول بودتے، ایشان کارکو. منی عزیزہ چرا یہ زمین خشکند؟ چرا باران رحمت نہیں مروچی ما ادا یہ دیم شہرہ توقفی ودا داشت و مردمان شکایت شبی آفیات و منتظر اللہ حوری بیاری و آپ جنبی تما استفادہ کنا و میں انسانا گریوہ گی حالاتانا مسلمان ہوئی. لہذا یہ تمام منی عزیزان نتیجان ہمیں مسائل ہمیں کوتاہیانے گوئی اللہ رب العزت لوٹی ما و شمارا برگردنی بوتی طرف. یہ تنبیحاتان برای یہ شیئن کہ من شما بے اللہ طرف برگرد رجوع کنا اللہ نے بگا ما شما علاج ما شما رائے حل کارشناسی عزیزان من ما شما مشکلاتاں ہمیشہ دنبال اچ کارشناسی دیگری مر رہے. کارشناسی ما شما ہمیشہ کہ اگر من شما وتی رابطہ کو اللہ خوب کو میانہ کو اللہ خوب کو اللہ رضایت انگے توبہ کو وتی اعمال اصلاح کو برگشتن بے اللہ نے مگا نمازن اقامہ کو زکاتن دا روچگان انگے حجان انجام دا قرآن شروع کو تلاوت رہو یاد گرگا قرآن ہے
و قرآن مان الله ذکر کرتش الله غافل نبوتا الله یاد هاد و گناهان تعطیل کو گناه ویل بوتان شیطان ناامید بو منی عزیزان رحمان الله راضی بو جانین اما سنتان سر عمل کو حبیب سنتان سر کہ اللہ رب العزت حضرت رسول سنت چه اندازه دوستا درود ختم کن. شما ہمیشہ خوشکتش جماعت تبلیغی زبانہ اللہ یہ جماعت کا ترقی و پیشرفت عنایت کا یہ جماعت باز پاکین و کار توہین عزیزان شما خوشکته که یک جای فیروزی کو یک مسواکی جنگه تا فیروزی که متوقف بوتا با بنبس روبرو بوتا خلیفت المسلمین عمر بن خطاب پریشان بوتا امیر المؤمنین و مردم دیم داتا که شما سیل کنه چه سنتی را شما ترک کرتا چه عملی را شما ترک کرتا که شما فیروزه نبایتو ایشان نشتو فکرش کرتو گوشت مسواکا شما ترک بوتا و مسواک دیم داتا درش کرتا اور تو مچ مسواک چلے مسواک جتا جاسوس دشمنے کے آتا وشتی که اوه ای چی خطرناکی چی ہے یہ دنتانا نواتی پا میں ورگا دارم تیز کنا مسواکی نزانتا که مسواک چی ہے شفتا گزارش داتا مسلمان سبانیہ خیلی خطرناک وقت خیلی خطرناک ہے یہ ہر روز ایشان مقابلہ نبوتا یہ مسلمان ہے ہنو کہ دنتانا نا پا ورگا تیز کن ایشان حریف کئی بیت ایک کا سبانیہ ہمیں ایک کی سنتا بالدلاوان الروب کا و پروشش کو و شکستش و مسلمان فیروز ایک سنت تاثیر سنت سرنوش سازا منی عزیزان مروچی سنت سرا بے اعتنائی بھی بے توجہی بھی سنت حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریق را و روش ہے منی عزیزان اللہ نزدیک محبوب ہے و امام غزالی رحمہ اللہ تعالی تعبیر داری کہ مسیر فطرت ہے فطرت یعنی منی عزیزان کہ اللہ تعالی تمام انسانانا بفطرت صحیح پیدا کرتا بفطرت اسلام پیدا کرتا براہ درست پیدا کرتا بعد مردم انحراف پیدائش کرتا و انحراف پیدا کرنا لہذا یہ مسیر فطرت ہے مسیر درست صحیح ہے انسان کے مسیر ابروت انسان قوی ہے بھی انسان خوشحال ہے بھی انسان شادمان ہے بھی و انسان اللہ موفق کن تو کامیاب ورو چیزا فرائض گفتا تا سنت گفتا تا مستحبات منی خواہش شا وتی مخصوصا ہمکار علماء یہ سے کہ سنت اسرائی کا حساس بے کہ کم تری سنت ترک دستا بدے ترک مکدے سنت اسرا عمل بے بیادے است مولانا محمد عمر رحمہ اللہ تعالی اللہ وتی رحمتانے چیرا قرار دا مولانا و درجاتانے بلند کا چه اندازه سنت اسرا حساس و سنت هیچ ترک نکو پا هیچ کسی خاطر هم ترک نکو شریعت سر چند از حساس و شریعت عمل سر واسطے مولانا عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ یاد بخیر و اللہ تعالی بجواری وتی رحمتان جائب دن بی بی الحمدللہ مولانا ایک خانوادہ تمروچی حیات داری سن ہم بالا ہیں و بعض روایات نقل کن مولانا گوشی زندگی ہے تھا یک وار ہم یادانے کہ مولانا وضو کی مسواک بچا یک وار مولانا ہفتہ دو یک سالت کے وفات کو نہ یک دنتان خلل وت دنتان سفید و درخشا یک دنتان مولانا خراب نبو کہ دکتر ابرون دنتان خراب مسواک برکت و چم ہم روشن آخر نیاز پیدا کو بے مسواک عینک نزدیک بینی نہ دور بینی دوربینی کامل دوست کہ ریزیں خطا نبوانی نوشتہانا ریزیں بوانی اینکے جتے آخرہ اینکے تلاوت وقتا استفادہ کو یا انچی وقت مطالعے چم روشن یہ چم روشنی و دنتان سلامتی امش سنت مسواک عملہ سردرد مولانا نداشت و سالمہ واشا کر کسی کے مسواک کا جان آئی خیلی چیزاں ایک کہ ہمیں سر سالم مانے چم سالم با دنتان سالم با و مساکہ تو ہی تاثیر بے انسان زندگی ہے یہ سنت حبیب ہے و
هلون دنیا تو مسواک تبلیغ کن فزش کن تبلیغ کنا دیما هیچ کسی نزا ولی اسلام وقتا هاتو تبلیغ کرده که دپو دنتان باید تمیز بی دپو خوشبو بی بدبویه کسی ازیت و آزار نبی دنتان سالم مانی دنتان نپوسی و همه سنت همی رکن تمام سنت مروچی الحمدللہ میں نے نقطے شو خدمت مروچی ہے تنو ہمیں دنیا کے ریش ہے لی عجیب چیز ہے ما دیستے دے سانہانا دیما یا امریکائی دیستا اوروپائی شا ریش ریشتا مروچی شا یہ تحریش ہے لانت بلے بلے وہاں کہا گوشے کہ اگر نبو کی کرے ریش شما کسی بلی تحریش بلی ہم خوب انتے واہ شا ریش ہے اللہ عجیب ہے لما ہمیں شو فیلمان تا گندک کی شا ریش ہے اللہ یہ ہنو بمی نتیجہ رسے شام بے ہمیں نتیجہ رسے کہ ریش آسری آسر ہنو تبلیغ بھی اوروپائی تا امریکای تا تبلیغ بھی نویسند رسمان کہ ریش تا اکری فائدہ گیا لہذا انشاءاللہ مسلمان ہم باللہ انتمالے اللہ شمارا ہمارا توفیق دا کہ موشما حبیب سنتا نسر حساس اگر موشما بیان بے سنتا نتا موشما زندگی نورانی بھی زندگی مؤثر بھی زندگی گوارا بھی زندگی لذت بخش بھی اگر موشما شریعت احکام نسر عمل کنا اللہ رب العزت موشما قوت عنایت برکات بے خدا قسم اگر موشما قرآن سر عمل کنا احکام نسر برکات شما شہر سر رچی شما روزی تک شما عمرہ تک شما سلامتی تک شما جوانی تک شما زندگی تک اللہ برکت عنایت تک شما دگارانا شما مالا دا اللہ برکت دن وقتی کہ منی عزیزم رابطہ با اللہ تعالی برقرار وقتی گناہاں ترکبا معاصیانا مشما ترک کنا شک گناہانا جہا منی عزیزاں اللہ رحمت کا یا موشم السلام تویم تحدید منی عزیزاں مزن تحدید برای بشر گناہاں شرک و کفر گفتا تریاء و نفاق گفتا تمامی نہیں گناہانے کے موجوداً اشا تحدید برای بشر تحدید برای انسان وقتی کی گناہاں مرتکب بھی اللہ ناراض بھی اللہ فاصلہ کی شے انسانا اللہ دور بھی شے انسانا اللہ رحمت دور بن شے انسانا اللہ ناراض بھی اللہ رنجی بھی عزیزہ شگناہا واللہ در پہ انتقام بندے بھی کہ بندہ انتقام کی اللہ مناو شمارا شگناہ نجات گناہ خطرناک کے بروچی شما سل کرنے چھ فساد میں بلاد اسلامیت آتا چھ فساد مسلمانان درمے کجا گناہ ہے کہ مسلمانان درمیان دروغ نہیں آت شکنی نے وعدہ خلافی نے علیہ باللہ زنا نے مشروبات الکلی نے ربا نے حرام ورق نے مردم مال ورق مردم چاہتا دور دیگ و مردم تہمت جنگ و انواع یہ گناہیں کہ مسلمانان درمیان اللہ یہ گناہاں ریشہ گب گوجیت و درش کشم شوی درمیان مروچی ماہواران آتا کہ منی عزیزان اشد جدید گناہ دارن لوکیں گناہاں اروپائے لوٹی ماہوارانو غرب لوٹی تک مشمع منطقان تصادر کم مسلمان من یک جای عرض کو یہ مطلب آ رہا کہ مروچی بزرگ ترین نگرانی دنیا غرب امریکہ و دنیا شرق و ہر جائے شرقی نے اساسیت کمتر ہے ولی یہ دنیا ہے کہ وطرہ دنیا ہے قیم ازان وطرہ دنیا ہے خد خدا ازان وطرہ دنیا ہے مدیر ازان یہ شان تمام غم ہم بیشی کہ اسلام شبین برا دین شبین برا و دین چون شبین رو عزیزان وقت مسلمان گرفتاری گناہ بیا مروچی گناہ تبلیغ امہواران تبلیغ بچے گناہ کی تبلیغ نکان دوست دختر و فسر یہ شمغت بلا تشبیح شرم نکنان ہمیں رئیسان ٹو ہیں سیاست مداران در کنار یک جنین بیگانے در روپ سفرہ دوست دختر ہیں اللہ نے جہاد دا حیاء وقتی کہ برات منی عزیزہ دیگه تمامه حیا همه بلوچانه خبرن که یک قطره آب یکی چکت دیگه خلاص خانوادگی لذت ایش لوٹم برا ایشان لوٹم تک که حتی امی جنینانه که ازدواجش کرتا شوهر داره ایشان گو یک که دوست قرار ده
مردا برنگو دیگری دوست کنه، جنینه گو دیگری دوست کنه، نفرت پیدا بگی سیتا زاگانا پسرانا دخترانا ایشان تبلیغات کنه، حیا غیرتا ایمان لوٹرش مردم بگیرند. اللهم وشما حیا و غیرت و ایمان حفظ کن. ملت کی بھی غیرت بو، ملت کی بھی ایمان بو، من یجا ملت کی بھی حیا بو درد نوا. و متاسفانه یہ سبھی چیزیں خالی ہے، خیلی چیزیں دیگه ممکنه بھی ولی یہ چیزاں نداره، اصلی چیز میشه. محورا به زبان فارسیشان راه دور داتا که دیگه هیچ کار نداره غیر شمیش و هزینه سنگین میلیاردها دلار و شاید تریلیاردها دلار هزینه یعنی محورانه که لوٹا مسلمان بجای که گلوله بجانا بمب سر دور دیم کشنته و قرآن صوت دیست نبی و حضرت رسول سر توهینش کو دیست نبی. مسلمان بدتر غیرتش جوش هاد و ترش فکشتن دا هنو لوٹا مسلمان ایمان ازیه تری بخواهشات نفسانی هواهای نفسانی ترغیب دیان انسانا بالنفس هوا و خواهشاتا هر انسان نفس داری و نفس و گناه لوٹی فگناها نہیں کہ بدے نہیں خوش ہے کہ وہ لوٹی بھی گناہ طرف خبر واللہ منا و شمار نجات دا ایشان بجای شیطانا بدتر کار کنه. شیطان بدبخت وسوسه دورده کجا شیطان ایشان علنا لکایان نشان دیان گناهانا نشان دیان کہ اب گناہ یہ رنگ بید هیچ اتفاق پیش نہیں ہے، هیچ اتفاق پیش نہیں ہے ولی قهر اللہ ہے، غضب اللہ ہے، خشم اللہ ہے متوجہ ہے انسان بھی. اللہ من شمار نجات. یہ هنون من ایشی عرض کنین من کا باز جا ابھی عرض کرتا کہ مروچی دشمن هدف بعض ہمیں جلسات و سمینار آگاہ ہے یا مزاہدان نماز جمعہ تا جوش من جانے من سے کہ مروچی شان هدف ہیچی نے آئے شما کو تروریزم جنگ کنا گو افراد گرائی ہے، یہ دروگ بر رہی ہے، وہ تی واقعیت تا نگوشا یہ پر دیگه چیزیں جنگ شان هدف دیگه چیز ہے. شان وہ تی هدف کو مسلمان ہے نا، شان مسلمان سادہ ہے. مسلمان فکر دشمن شناسی نداری، شان مکران نزانا، شان ہیلان نزانا، یہ فدیگی چیزیں جنگان. یہ شلوٹن تھے کہ اسرائیل خطر داشتہ بھی خطر وہ اسرائیل خطرات آنا جنگان و ایشان جنگان کہ اسلام نابود کرنا، اصل دین نابود کرنا. اللہ من شمارا نجات در شان مکران ہیلہا ولا عذاب رائے نجات برگشت بسوی اسلام بالله توبة نسوه راهل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نسوه توبة نسوه برگشتن به خدا قسم مردم عزیز نبر مردم عزیز منطقه دیگر رای حل من با عنوان یک طلبه شما که کم و بیشی اگر قرآن تلاوت کرتا و چیز اطلاعات کم و بیشی الله منا داتا منی عزیزان اهمیشه که دیگر رای حل فمشمانه جز برگشت به الله جز توبه و بقیه علماء هم شما نظر همیشه ما باید برگردم ما پوتی قوم نگرانا من یک دو نگرانی مرو چشم خدمت ایده باشین ما پوتی قوم نگرانا پا دنیای نگرانا پشم آخرت تا نگرانا. حقیقت یہ خدایی خبری من شما را دیم مسجد تا من شما را باشین شما کو من سوگنده نداره ولی من نگرانون که مشا قبرتا به عذاب گرفتار مبین دنیای تا الله عذاب گرفتار مبین و اگر ما گرفتار بوتا منی عزیزان بازی مشکل توهین پیش کرد. اللہ عذاب خطرناک ہے، نہ دنیا قابل تحمل ہے، نہ در قبر قابل تحمل ہے، نہ آخرت قابل تحمل ہے. و من یک چیزی خدمت شما عرض کو کہ یک کے ما ترسن پشم دنیا یک کے پشم آخرت ترسن و میں تلاشی سے و میں آرزو تمنا یہ سے و دعا یہ سے کہ اللہ ہم شما دنیا آباد کا ہم شما آخرت آباد کا ماشاء شما ہم و اللہ رابطہ برقرار کنے اللہ برکات شما سر رچا اللہ رحمت شما سر رچا اللہ شما زندگی نہ جوڑ کان
الله شمار نانا دا الله هورانا بشما يسرار ريچي الله بركاتنا شما يسرار ريچي شما الدنيا هم آباد کن آخرت هم شما آباد بی شما تاریخ پیدا کنه شما در دنیا تا خوشنامی پیدا کنه والله برکات شما سرکایا و شما قوم زنده حساب بید عزیزان گناه و نافرمانی و غفلت قومان هنکے نہ زیانہ کم من لزن ادام ہنکے نہ گسن یا نہ بارے ہنکے یعنی ہما کسی جاگہ ہے زیانہ کم دوار و جاو نفاد ہے زیانہ کم نسل کتکن من بسیاری رہا ہمیں آیا کہ اللہ تعالی فرمائش کن وقطعنا دابر الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین وقطعنا الله شيء فالله شيء من بريت وقطعكم ريشه رقوم ظالم الله نجات ظالم يعني بإنصاف کسی کے حق خدا تلف کا اللہ نا فرمانی کا ہم ظالم بندے کے حق تلف ہم ظلم اللہ شيء من ريشه رقوات اللهم وشوي ريشه آباد کا من عزیزان فآئندہ نسل ما من عزیزان نگرانا کہ میں آئندہ نسل معتاد مبی میں آئندہ نسل بی سواد مبی میں آئندہ نسل بی دین مبی میں آئندہ نسل خراب مبی وقت میں مسیر صحیح حرکت کنا درست حرکت کنا میں نسل ہم آئندہ آباد بھی من یکیشا رؤساء دنیا و دنیا بسیار معروف و فیروز بو انتخابات تا و اولی صحبت انا من گوش کو گوشت که ما باید برای نسل آینده هاوتی فکر کنم وتی نسل آینده باید آموزش دیم تعلیم دیم و تو هیچ چیزی منی عزیزانی ها برای یک درستاد و فکر صحیحت ادها که نسل آینده باید فکر بید ما شما وتی نسل آینده دین هم و دنیای صالح و دین کامل فکر کنم ما شما باید وتی نسل علم بیاموزن دیم دین دانشگاه دیم دیم مدارس دینیه یہ مدارس دینیه الحمدلله منطقه تا چه مدرسه جوانی هست نگوری تا مدرسه هست هم دخترانه پسرانه هم آموزش پرورش مدرسه هم دانشگاه نسل آینده هم ما به علم آموزش ده بدون علم بشر پیشرفت نکن بدون تعلیم بشر دیما نرو و لہذا ما هم علم آموزش ده سواد و تعلیم وتی نسل آینده آموزش ده و هم وتی نسل آینده دین تعلیم ده دیندار بھی متدین بھی بروان تخصص حاصل کنن بروان دوره دکترا و دکترا بگیرن بالاترین سواد حاصل کنن توانایی گو علم و دانش ہے منی عزیزان توانایی گو دین و ایمان آئین و نسل آئندے میں آباد بھی دنیا آباد بھی آخرت آباد بھی اللہ بندگی کنا گناہ دوری کنا اللہ الا فرمانی مکنا ما آباد اللہ شما ملتی ہو قومی ہو کہ اگر اللہ شمارا بیاری بوتی رہے تا دیگران سے شما استفادہ کنا اگر علم و دانش حاصل کنے دیگران سے شما استفادہ حاصل کنا ماشا میں مردمہ ہم برای وقت کار کنا ہم برای وقتی مملکت کار کنا برای وقتی استان و مردم کار کنا برای دنیا کار کنا علم حاصل کنا دانش حاصل کنا و یہ افت تحصیلی مروچی کہ اسی فریاد جنگ بھی توہم مصیبتی پر مشبہ زرگان تحدید برای من نسل جدیدہ نسل عمدہ نسل جوانا نوجوانا و لہذا ما باید ہم کاری داشته باید گو مدارس آموزش و پرورش خانواده و آموزش و پرورش همه هنگ باید تا افت تحصیلی جلو گرگ بی و مدیریت جدید آموزش و پرورش که الحمدلله مدیریت معتدل و جوانین مدیری کل در زاهدان به هر حالشان باید فکر اساسی بزورن بیشتر برای منطقه و ما هم گونه خبر داتا و هم در جریان ایدگه ها خبر هاتو رستگن و انشاءالله ما امیدوارن که مشکلات آموزش و پرورش تعلیم مشکلات اولویت داری حل بی ما امیدوارن که روچی برسید که تمام نگوره گوهاران میں فرزندان اولادان میں قرآن یاد گران
شما منزل انت قرآن تلاوت بی، جنینم وانا، مردینم وانا، پسر و دختر قرآن خوان بی، نماز خوان بیا، الله بندگی کنا و الله رها بیا و شو گناهان دوری کنا و فرهیش کنا. و من برایشی که ابر طولانی میں بھی فمیشی تلاشتا ہوں کہ وہ تی ہمارا جمع کرے. و آخری منی توصیه خدمت شما همیشه منی عزیزان که شما نمازن و تی قضا مکنه، گناهانا ترک کنه و تی دین محکم گره، مضبوط گره. شما مهمترین این نعمت که گو شما هون ہیں و بزرگترین سرمایه شما یہ زمین نہیں، یہ ڈگار نہ منی عزیز، یہ پول و مال نہ، شما سرمایه لا یزال و ماندگار شما دین ہے و تی دینہ محکم گرے و تی دینہ داشتہ بے، دین سر حزینہ کنے، خرچ کنے پہ دینہ زحمت کشے، شپان بستت و نماز بانے، فارغ و ہر وقت مشغول بدینی مسائل، استغفار، توبہ، تسبیحات، ذکر، بے اعمال وطرہ مشغول کنے، نیک کار کنے، خدمت خلق کنے، پوتی آخرت ذخیرہ آمادہ کرے. والله رب العزت رابطه برقرار بی، طلب شما دلانتا ایجاد بی، طالب دین بی و طلب کن دینه و تلاش کن برای دینه و برای وقت دینه اهمیت قائل بی. و انشاءالله علم و دانش پیدا برای وقت انسجام و اتحاد حفظ کنه، وحدتا، اختلافانا عذابا، اختلافا مصیبتا، زودتر اختلافانا جمع کنه و حل و فصلش کنه. مردانگی گو گذشته ہیں، گذشت مردان کاره، توی انسانانی کارن گذشت، گذشت خوبه، اس گذشت نشان ده و مسائلنا حل کنه، میل مسائل طولانی امانا، وحدتا و تی حفظ کنه، تحمل داشته باید، صبر داشته، مردم صبر داشته باید، تحمل داشته باید. نه تو انت که اخوات و برادری و همسایگی ها مروچی دشمن در تلاشن که بین شیعه و سنی اختلاف دارده، بین سنی و سنی، بین شیعه و شیعه، بین شیعه و سنی، بین فرق اسلامی، مذاهب مختلف اسلامیت دشمن لوٹی درگیر کن، کشوران اسلامیت درگیر کن. یہ طرح بزرگ اختلاف ہے و طرح دیگر دشمنش که ایران هم باید مواظب بیان چه اختلاف دوری کنن. طرح دیگرش که ایران تلوٹ نامنی جوڑ کنن، انتقام گرن و امنیت فما باز حیاتی ہیں. توسعه و گو امنیت بید و همه خوبیان گو امنیت بید مرزی منطقه میں براندین و انشاءاللہ امنیت حفظ بھی. منی توسعه به همه عزیزانش که نفوذ کلام دارن و توانایی دارن به هر حال و سعی کنن که مرزا امن به منطقه ناامنی مبید، گرفتاری مبید و انشاءالله منطقه بسا زندگی چابهار. ما یک دروچ بازدید داشته بسیار به یک موقعیت خوبی داری رود و انشاءالله آینده چابهار درخشانه، آینده ها یہ منطقه آباد بھی انشاءالله و بیکاران کار پیدا کنن و انشاءالله الله روزی فراوان یاری یہ منطقه ها و یہ منطقه هرچه حفظ بید و سالم بید. یہ منطقه ما مچن قوی قلب و آینده درخشانه و انشاءالله ما مچ باید فکر کنن در رابطه با چابهار و دعای خیر کنن و برای کل منطقه ها ما باید فکرمند بین انشاءالله. من چیشی که به هر حال شما سر را به درد آورتو ششمه سر گشتر مولانا ہے سر که مولانا دا تشریف داشتو. به هر حال مولانا کسالت داری تو الله تعالی کسالت رفع کن، من ششمه عذرخواهی کنه و به همه برا و تی ارائزه خاتمه هدی و انشاءالله بقیه برای صحبت برای دیدار آینده الله فرصتی بیاری دوارا ما شما را نزدیک زیارت کنه شما مردم و همینندن و تی مشکلاتانا دینی و دنیایی انا مطرح کنو. جا داری که هم تشکر کنی شا مجدد شا مولانا عارفی امام جمعه محترم نگول و هم شا سایر عزیزان
هم بخشدار محترم، شهردار محترم، اعضای شورا و رئیس شورا، تک تک شما مردم عزیز، معتمدین، رسفیدان، فرهنگیان، خواهرانی که احتمالات گم فابر گوش کنگا و شما زحمت کشی و الله تعالی قبول کمتی بارگاه. انو چند جمله دعا بید و دعا کی گو توبه هور بید کورا دعا قبول بید و انشالله ما شما زمینیشی که دعا کنه اول و تی دلی تاشا هر چه گناه ما شما تی زندگی تا کرتا تمام گناه الوتی توبه نیت کرد و تر نادم گرد پشیمان گرد به گناه سرا و تضرع زاری دعا بی دوستانی که اگه دیما قبله کنه مولانا که معذور صندلی سرزشت شما آدگا و تی دیما اگه قبله کنه انشالله دعا زودتر قبول بیتن الله تعالی بارگاه. الله شما را جزای خیر دم و تقاضای دعا با مولانا محمد نور صاحب که به هر حال عالم قدیمی شهره و مولانا مریض برای واسطه دعای خیر بید. واحد عزیز نوشته که زاهد فرزند مولا بخش در بیمارستان کراچی بستری می باشد. معاشی تقاضای دعای کرتا و درخواستای دعای متعدد هاتا برای کسی نوشته که برای محمد کریم علی نگور فرزند دعای خیر بید و برای یکی دیگه عزیزی هم درخواست دعا بوده. انشاءالله فموت مریضان متوفاهن گذشتهن دعای خیر بید. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. فسبحان من بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب لك الحمد كما ينبغي، يا رب لك الحمد كما ينبغي، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب صل وسلم دائما أبدا، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. پروردگارا ما را مؤاخذه نکن و ما را گرفتار نگردان، ما را با عذاب و انتقام رب روبرو نگردان، ما را با قهرت و غضبت مورد هدف قرار نده. اگر ما خطا رفته ایم و ما مرتکب گناه شده ایم، عمدن گناه از ما شده یا خطا از ما گناه شده است، گناه بزرگ از ما انجام گرفته یا گناه کوچک، پروردگارا ما را مؤاخذه نکن، ما را عذاب نده، ما را گرفتار نگردان. ربنا لا تؤاخذنا
إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. پروردگارا مرا محمد تحمیل نگردن بر ما. اله العالمین چنان مصائب، چنان آزمایش، چنان امتحان که از قدرت و کشش ما بیشتر باشه. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا. پروردگار عفو تو راست و درخواست داریم واعف عنا وارحمنا. پروردگار رحمت تو را درخواست میکنیم. واغفر لنا وارحمنا انت مولانا. پروردگار غیر از تو دیگه کسی نداریم. مولای ما تویی، صاحب ما تویی، پروردگار و معبود بر حق ما تویی. پروردگارا به تو فنا می آوریم، به رحمتهای تو متوسل میشیم. پروردگارا به بزرگی و کبریاییت متوسلیم، به صفاتهای بلند و بالا و زیبا و نامای نیکت متوسلیم. پروردگارا از جمیع تقصیرات ما درگذر فرما. وانصرنا على القوم الكافرين. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. پروردگارا ما بوتی تمام تقصیران زندگی کوتاهیان اقرار کنن و اعتراف کنن. پروردگارا ما بوتی عمر را به گناه تا گوازنتا، به خطا تا کوتاهی تا گوازنتا. پروردگارا ما پشیمانان، شوتی عمل کرده بدینا، شوتی غفلتان، شوتی سستیان. و پروردگارا ما پشیمانان، ما نادمان. پروردگارا ما شت معذرت لوٹان، ما توبه نسوح کنان، مرا توبه پروردگارا الها ربا میں ارادہ و نیت کہ گناہ پدا دوارا مر روان. پروردگارا ما یہ جم گرد بہمیتی گسا و بمسجد تا متوسلا بیتی رحمتان. پروردگارا ربا معذرت لوٹن شتا تمہارا بوتی بزرگی ہم معاف کن. میں توبہ نوتی بارگاہ پروردگارا ما غیر شتا دیگه کسی را ندارا. تبی پناہان رب الہ العالمین، تبی کسان کسے، تبی وسان وسے. تا الہ العالمین بھی پناہان پناہگاہ ہے، تا گناہگاران الہ العالمین رجوع ملجا ماواتو. گناہگار بہتر رجوع کنن و تعاون گناہان بخشے. پروردگارا تا ٹوٹو ین مجرمانے و جنایتکار و گناہکاران گناہان معاف کرتا. تا 100 سالو 90 سالو 80 سالے بت پرستان معاف کرتا، وقت توبہش کرتا. تا کسانی را کہ زندگیش میں جرم و غفلت تا واضح بخشتا. تا ارحم الراحمین. پروردگارا ما ناامید شتی رحمت اللہ. تا وشت قرآن تا نبی عبادی
أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. منی بندگانت گوشت خبر دید که من الغفور الرحیم، من که گناه بخشین و مهربانون و منی عذاب دردناک. ما شتی عذابا بیت پناه داوان، شتی قارا بیتی طرف جهان و پناه یاران. ماتی قدرت لطه ندارن، ماتی عذابان طاقت ندارن. من دنیا عذابه، نه قبر عذابه، نه آخرت عذابه توانایی ندارن. پروردگار ما متوسل بالبتی ناما یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا ربا، يا ربا، يا ربا، يا رب العالمين. پروردگارا ما بیتی ناما لیکن متوسل بال بیتی اسماء اعظم یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والإكرام، یا ذا الجلال والإكرام. الف ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وعنت الوجوه للحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم. پروردگارا همه چهران در مقابل تسلیما، همه موجودات و مخلوقات در مقابل عاجزا. همه ما به برگاه تو دیدیم عاجزی کنن و ما شتما فیه الوطن و تی در رحمت میسر پاچ کن و تی در لطف و نظر لطف و کرم میسر پاچ کن. به میسر کرم و لطف کن. میں زندگی گناہ معاف کن و شما در گذر میں مارا پاک کن تمام گناہان و آثاران گناہ ہے آثار میں وجود تو میں عمل نہ تش گناہ میل. پروردگار ہمارا ہدایت کن براہ راستہ و کل منطقہ ہوتی ہدایت چہرہ بگر. پروردگار ہمارا ہدایت کن و یہ میں قوم ہدایت کن، یہ ملت ہدایت کن، یہ استانہ ہدایت کن و کشور مردمان ہدایت کن، مسلمان ہدایت کن و بشر ہدایت کن. پروردگارا تو ارحم الراحمین اللہ رحم کن. اللہ یا اعمالنا تغییر دے، اللہ توبہ نصوح کن، توفیق توبہ نصیب فرما. اللہ تحولات بیار، اللہ تغییرات بیار. اللہ معبود زندہ بگندن کی ملت تغییر وارتا. یہ ماں یہ ملت بیتی رہا بیان ماں میں اولادان ترا بندگی کنا. اللہ دست جمی ترا بندگی کنا. ہر خانہ وعدہ گوتی آزاد ترا بندگی کنا. اللہ تغییرات بیار، اللہ ہدایت بیار. اللہ وتی رحمتنا نازل کری دیار سرا باران رحمت اللہ نازل کن. اللہ یہ سرزمین تشنین پتی رحمت انہوران، یہ مردم تشنی تی رحمت اللہ ما مچی تی رحمت ان تشنان. اللہ تحوران بیار اللہ، اللہ اوران بگوارن یہ سرزمین سبز کن. اللہ یہ شان ظاہر بلادا و شہرانو دن و دگاران سبز کن. شان دلانا اللہ بہار ایمان سبز کن. دلانا گوتی محبت و عشق سبز کن. اللہ تغییرات بیار اے اللہ. برگشت مسلمانان بسی وقت کن. عالم مسلمان و جان مسلمانان توبہ دے بسی و برگشت برگردین. اللہ بیداری اسلامی نصیب کن، بیداری اجتماعی و دینی نصیب کن. مسلمانان بیدار کن، مسلمانان برگردین، مسلمانان انسجام و اتحاد نصیب کن، مسلمانان وحدت کلمہ نصیب کن. مسلمانان اے اللہ دریاب
मारो मुस्लिमीन दरियाब, अल्लाह मारो ये कुल मंतक़ो उस्ताना में दरियाब, अल्लाह मारो ये सरज़मीन दरियाब गुती रहमत दरियाब, अल्लाह मारा दस्तगीरी कन, अल्लाह मारा फरियाद रसी कन, अल्लाह में मुश्किलातना हल कन, अल्लाह में मुश्किलातना हल कन, अल्लाह में दर कना मैं फ़हमाना सही कन, अल्लाह मारा तौफ़ीक़ फ़हम सही इनायत फरमा, दर के सही इनायत फरमा, मारा बरगश्त रुजू बिसी वत इनायत फरमा। अल्लाह ये मन मरीज़ी अना शाह आलम शम जामे तचिस्कन मरीज़ अना शफ़ाए आजल कामिल इनायत कन, गुज़श्तान अल्लाह गरी की रहमत कन, अल्लाह गुज़श्तान गरी की रहमत कन, बेजवार वती रहमत अंजाब दे। अल्लाह ये बुजुर्गवाराने के नाम शियात वो हज़रत मौलाना अब्दुल अजीज़ मौलाना मोहम्मद उमर वसायर में उलमा गुज़श्तान बेजवार बेहतरीन रहमत जा इनायत का। अल्लाह मरीज़ाना हम शफ़ा दे, ये मौलाना की मंतक़े खिदमत करता मौलाना मोहम्मद नूरा शफ़ाए आजल कामिल इनायत का। अल्लाह शम्मा हर कैसे रोज सर बूता व लोटे शता लोटे बड़े से दुनिया अल्लाह खातमा को ईमान अफकान। अल्लाह में आक़िबत बखैर गर्देन, अल्लाह में आक़िबत बखैर गर्देन। अल्लाह ये दरिया कितना करार दाता, अल्लाह ये थी रहमत, अल्लाह इसे वो थी रहमत ये होती बंदर न बहरमंद करने ला बारह सही इनायत के। अल्लाह ईशान रोज़ी हलाल दे, अल्लाह ईशान दीन कामिल इनायत कर। अल्लाह दुनिया हिच कैसे मोहताज में के अल्लाह तंग दस्ताना फ़कीराना अल्लाह नाम दे रोज़ी दे, बेदेहकाराने बेदेहकारियाना तलबकाराने तलबकारिया अदा कर, बे औलादाना औलाद सालेब दे, कसानी के इज़दवाज नबूतो मुंतज़र इज़दवाजन अल्लाह परवान खास तगार जवानेन व अल्लाह इज़दवाज जवानेन अवाने नसीब का जनीन उमर देने व आक़िबत अल्लाह मुच्चाने में खैर गर्देन। अल्लाह मैं जवानाना दरियाब व मैं जामे जनीनाना बूती रहा करार दे साले नेक का। अल्लाह ये जवानाना जनीनाना व सारे ये में मर्दमाना बरे जाहिदी का उल्गू लिमूने करार दे, बेतक़वा था परहेज़गारी था। अल्लाह मैं उलमा है अल्लाह लिमूने कम उलमा दीगा व अल्लाह ये मंतक़ा अमन गर्देन, आफ़ियत बेर मंतक़ा था, वहदत कलमा बेर, मुश्किलात व इख्तिलाफ़ान हल कन, गिरफ्तारियान रफ़ कन, अज़ाबान बरतरफ़ कन, फ़ितना हमारा निजात दे। अल्लाह में आक़िबत है अल्लाह मौलाना शफ़ा आजल व कामिल गर्देन अल्लाह व मौलाना सलामती इनायत कन व अल्लाह जमीई मुश्किलात आलम है अल्लाह दीनी व दुनियाई हल फरमा। ربنا تقبل منا إنك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين آمين برحمتك. درود خاتم.